ना आमची आता चर्चा झाल्या. आमचे इन्चार्ज ऑल्सो इज देर. नाही आमची लास्ट टाइम आम्ही CLP आणि हांव आमी गेल्ले आमची स्क्रिनींग कमिटीन वी हॅव डिस्कस्ड. नाव वी आर वेटिंग फॉर द CEC टू हॅपन. येता ते काही दिसा भितर आय मीन इन दीस नेक्स्ट 3-4 days देर इज अ CEC वीच इज देर. आनी आमच्या इन्चार्जान सांगलां तशें की वी हॅव डिसायडेड दॅट दोनूय सिटांक बरोबर आमी डिक्लेअर करतात. ना तशें ना तें. सी BJP कित्याक डिक्लेअर करना तर? BJP कडेन आज कॅन्डिडेट ना मरे साऊथ गोवान. आमचे कडेन आसा म्हूण ते आज रेटल जाल्या न्ही. अरे तांणी सी प्रदेश इलेक्शन कमिटी जेन्ना बसता, जेन्ना थंय अध्यक्ष बसता राज्याचो, मुख्यमंत्री बसता आनी 4 नांवां वता. ते 4 नांवांतले 2 जाण म्हणटा आमकां तिकीट नाका. कोण ते दिगंबर कामत आणि स्पीकर रमेश तवडकर म्हणटा आमकां भाजपाची तिकीट नाका. म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? बिकॉज दे नो दॅट दे कॅनॉट वीन. दे आर लुजींग. दॅट्स वाय दे हॅव डिनायड. मागीर मिटींग वयर वता, दिल्लीक मिटींग जाता आनी ते हांगा येवन सांगता ना आतां आमी महिलांक दिता. पयलीं तुमी आतां 2019 ढोल वाजयता मरे की आमी साऊथ गोवा हे फावट जिखतले म्हणून. सो 2019 ते 2024 5 वर्सां तुमकां कॅन्डिडेट मेळना. आमचो सिटींग MP आहा मरे. आमचे CEC तुका सांग तशें आमचो MP आसा. हांवें कॅन्डिडेट म्हणून हांवें म्हणलो तुका आमचो सिटींग MP इज देर इन साऊथ गोवा. वेरेज आमची CEC ची मिटींग ह्या दिसांनी जातली आनी वन्स इट इज डन वील डिक्लेअर बोथ. सी आय फील इट्स नॉट अबाउट MLAs, इट्स अबाउट द पीपल. इट इज द पीपल. It is our duty as MLAs to raise their issues in the assembly, which we are raising as Congress party and the opposition. Now it is the people's duty. It is not about 1 MLA or 2 MLA or 3 MLAs. एक जेन्ना आमदार आहलो दो काँग्रेस आहलो गेलो देवागा उलयतो जेन्ना आहलो त्या टायमार 11 people got elected, correct? So now we have the party president has taken initiative, member of parliament has taken an initiative, and we have divided our role, constituencies, and definitely strategically, no doubt that the time is short, but I am quite sure that with 66% of the opposition together, we can easily rattle the 34% in the ruling. You wait for 3-4 days, no? See, the elections are still not announced. Have they been announced? They are not announced. So we are declaring the candidate before the dates are announced for the election. It should be. Your name is also figuring in the aspirants of the BJP. So are you ready to go to the central? See, my duty is I have been given an assignment here, which I feel as leader of opposition I have to do justice. So whatever decision the party takes, everyone as a loyal soldier of the party has to abide by. So I'm quite confident that the party will look at what is required at the state as well and what is required to safeguard it with the state's interest as well. Keeping that in mind, I'm sure that they will take a call.